You movie industry. So one qua will be do beko. You are a break you are. You be fixing the powerful. That's what happens to me all the time. Okay. But so, come out would do pick Biana area. Oh, na bomatu. Baby. And do maybe Uncle Kasa to be Kasa. Oh. What said so? I will tell you, so you won't cry no more action. I'm your machine. Nti me a metna se no man koyi ti sa me na me ole dia otetemeti as na me call se no man koyi na me lo this person de me fa baabi Poleeno me kan okra atwo me babu chi ha no se enye sa time no nyame ma metimi de me ho wo industry maka me movie no so be ba na aka so obi ni me Beneza the title yeah that times no obi ni me Beneza na e tuna so die bufu na case na who case na ba na me so no ni say me be count so you know count some me some make kind no kwad na do so che o some ni mo mu na nam minim sa me so chief mo ni ade no case into o case na mo ko ya patch no mo say obi ahunyi na hi say ono otufo na na because me no na me ko ho me de hu na the same na me ko patch na sa na de me sam na ma bro che me so officer de da ho what I say me na me ko gina o ye MC man no okay man ko mo hemfu ni nyina me kasa kire omu e oni die kwa so se abrantie na o ha no nsuo to ana se wo ye nkwan na se wo de tano ye nkwan a nkwan ne da tano se bi nom ti se nyankopon ye adom na se lo we tim be ye top krom a o modin yi mu krom ho mfiri mu da se o US UK ana Canada na se opese wo send ska ema wabusuafo e wo Ghana UC Lemfi ane Lemfi e wo Lemfi so no se wo send ska ma wabusuafo a e secure ena ye was zero transaction fees ane zero transaction fees enti fa Lemfi send ska ema wabusuafo wo Ghana na Lemfi so de ye exchange rate na any the best on the market. Aha, Poleeno Multimedia. And your first time, make sure subscribe and click the bell notification and the bell. Anytime you drop video, be announced. I be kind straight. Make sure the Poleeno there. A bassy and kai singing who and I say more singing on the ra. Your first year bo. And I say ya Betty say be promote ya Ghana singing corner. Akosri. Into a pair kuku dam. Baby, it will be an ebe hwe kukudama or more bomb modern. E wo sini yenim na ye ne o ma hwehwe nkomo na o mo experience o mo no na ye de aboa ma atene the young ones coming na make catch you say o UK ha and I say o Canada na US na o send this car akofia the only app also you see 11.5 what is send this car emu edu e fast and say reliable use promo code Poleeno POLEENO na on beche discount kaka na o de send this car o send this car no na o ne obusuafo nyina no mo che odo na Lemfi so no send this car o meche bonus later also betimi issue and I say we enjoy bonus no mene otumfo nana nana Boakye ansa na ebe twetwe enkomo e wo UK abonten so nana bacho mo akwa pia ojiso bro nana bacho abrabo mu te say yesu adom bi ekoso kwa ya da nyame ase and the first time a Poleeno Multimedia yenya one on one a ye ne obetwetwe enkomo when ya hear from afar ejuma wabo industry no na den esonye nti enya on de ye be wrestling nim na ye hu efutu a obetimi de ama yen a ye rem foforo no na ya hwe the way forward so ahwe se sini na gu ana say engu ye pastor ha ye henfa I met in case okay MK yeah MK yeah city center okay but who say me buy my ye Christmas say Christmas in can mean sa wana no dey almost see November na na che say o start of Christmas yeah the Christmas I start ya na edi enye ekrum yeah I dey almost you bro you do nyina okay yeah because all right nana mpacho because any first time into no you be go back to when you started shooting Kumawood and then they do rem ankasa okay movie industry ne dey I think say na me ye IT okay IT na me ye we call NIT National Institute of Information Technology or Board okay we am me call me you know and I call Edum Acapella okay yeah no medical call Kesben nti Acapella na we me say attachment okay sorry
Ti me call honom na me ko shia abrante bi e fe no Jones Ajiman. Okay, J Films. J Films. Ti ono hu me a ye di nkomo esre ye kan sensre ya to hwe me nkomo die ni mu ano da. Ru betwa movie. Nti na me mesre no. Mesre so. Je o ketingeteri na we ti ndi mai. Then na wo hu bibi o me. Nti no one time of frame me say me mbra wo culture center me call na che kuku damfo na wo ho no ne ade. Nti on so be me in the friends audition kura no kura nyanko na me ma de friend audition. But o mama me script o mo ye papa na asla no so ja yehia o ye buta. O ye na pick. O ye aro so ye buta. Just no no opem me wo hia me dada. And now them started movie first movie Love and Pain. Okay. What the mutual Love and Pain. Through that one the mutual Sako for na Miracle Films movie na who said that I'm going to do the mountain everything there Juma. That's the starting from them. All right, until start here na characters where na that time no mo picker on no mo echo assassin Love and Pain. Jackie anawa Jackie Apia. Van Vika, okay. Jacatare, Morrison, and one lady, you know, also Canada. Okay. Yeah, ne Jones, ne auntie. I hope say ne auntie. Yeah. Okay. You know, me know we start. Auntie, me bow. Ne say way before no na kuma would ne fancy Gali would your friend no. I say you must say na Ghana for friend. Say bia kuma si movie say kuma would. And crying Gollywood. That time, na mo kambo mo amutresin. Oh yeah, kambo. Me real industry. Mo am di kan who God be so good. So uncle for na me bo mo di industry kan mo. Jackie Apia was so was na me si pena sam na no da wo pen say agric nzema nti sam na no oda. Okay. Hotel man nti o fa taxi kwa na neko. Nti me na me ko ja no sad hotel ho na ma sa aba. No your lie. Oh no, you may lie, but it's like no, a very opinion person. So on the picture, Jackie don't use who so she carrying on. You may respect her, and we're lovely. Okay. Into no name could Jano Name and Nabani. No philosophy. Oh yes, me over film because you know me penny person. Let me be my cool to me, mamma and be free pa near Jakarta. No more pictures will be all now. Yeah. All right. Now me, I was thinking, saying, "Nkadia, ebi ebeba, ebi ejako mo na mkoto, ebi you know, Mac Brown mo. Those are the names I was expecting. Ebi Jakarta Renkwan, no, that industry that type. Okay, I never knew. Say na J director. Oh, J director. You want Asarbediako. Yeah. Those people na no more director. Kabo more director. All right. So how many na ewo mo pick at that time? Him say what can Jackie appear? Aneba. Onye nu back to an here. You can want to you know that's a difference. It's easy. Nana auntie Dimbe na you can talk of that time no. That time obi a wetin abon. You born in the tosin. Ejako jana so. Okay. Ejako jana so. Then time na feel no person pushy beautiful bem. Okay. But no kro nyankopon then time no beautiful basset so a. Who say beautiful or beautiful. Okay, asin. Yeah, then time na make am once because some lay trap property kra no. That beautiful na we man phone him the papa. Okay. How the mention. But Jacko do na man for but that time na omo person omo dey beautiful eba. Sir. Okay. One person dey beautiful. No woni din a e wo ho ba na a hide kakra. Okay. And a hide. Yeah, nti no omo person omo eyi ne ba. Nti eno na ma beautiful na Jacko because na say me who say na beautiful ka say Jacko keka na ho nsema ema ye dropping osini mu ema Jacko so abe respond say now Mr. Beautiful person or channel a from Nanko or no be take over. I think say no the how you have no idea because then time no Jacko hit it. Not or hit it. Yeah, be asem na mpacho ye ke. Yeah na yes head and yard papa. Honestly speaking, me yes no me head and yard papa. Okay. Yeah, me head and yard papa. But me sure that time no na senka every class senka beautiful yes senka hit pa na nke bia nko na Ejako be nya the same level no by I think say na Eja no hit na no dey che beautiful. Okay. Nti say o ka say na Ejako ka na sha na say Ejako adika Eja no. Okay. So what so bi ni Kenya wa be dem na ono chese say o wo na se wo director so say bia beauty on say muti mu yesa
because me say be a woye o ba me can general say obi hit here na bi on pese obi be ba out asomasi wo so a set no me ma so minim se ba so what dem who say sa normal no de e o be bia okay because me who say uja na ode ba no de o be kamasha say wo no wan dwen na anya sharper enu ma bi ho no ma be yes atia o ni nyina ye say wo no na wo so hu say nipa na me ba no ntu na empemfo no a omuwo adnanim no on say sisi ye wuye me ye di nkomo yi say ensem bi ho ma obi wo achi ti hu esno nti mo mo etwa ade no hu say no nipa asmesi obenti won ne start ya eduma bi wo emboa opadi afa nchen opsem tie acrobat no make states sa statement sa say miracle can say me kire no o ma ne ejako Cûrsès so for the time being miracle no ohunumu wo no ma bebre okay so what you say miracle ohunumu wo no ma bebre o mean say me right movie up to me for bebre e can say me kire time be na won say so wa pick here original o pick me ntimi anyina me pick yi when ntimi anyina o pick yi Pana boys ni Philippa. Me no se nka me nya Nyankopon ma metimi gina me na so na me nya ahobrasie bi ni ade gina me na so a nka me am hu se kama ko manim pa. Ana na omre ho ase. Oh na me ni so hye kakra na at the same time no na me nim Kristo papa. Okay. Na me nim nyame. And I say apart from me nim nyame no so me san fa me hu wura no mam. Okay. Nti me jam me ho se ade ni mu ye. Na Poleeno me kana kra che awiase wi no unya ndu ho ba me nka se mi che. Okay. Abrabo we ye bo no. Se wo hu Onyankopon yie ana wo hu ba bi amfa ho anhia na odi no ma bi achi a no be bitiu. Ebi na biti ne denta. Na se o chirema e wo se o wiase a o pe bambo. O hia bambo. Na bambo no o se miracle fun ekuhu me no. Ohu me ya me twa movie ba ku mienu ma me na no che me transfer tu for na bla. Ondo de sa frame straight. Okay. Me kura me am shim that time. O so me ka sa me chire. Bibi wo mu a my bi so or south. Miracle from Sadam for par no. O so bibi wo mu a we potential star. Okay. Ntino. Tutu na moyi na ade na yetu. Ada se obefa nyame yi ana se obehu kwa obefa so. No no de obetimi de a fa Nyankopon yi. Nti den time when me call offense Atwa Mountains. Okay. Me see for man be yare. Ti me yare biti mo no ma bebre ho a mani ana ho. Mani ana ho. Eno na ma movie industry no mentimi anya me peak se na me pe no. Okay. Go time no be so a nipa we hia me na me yare abom. Wow. Because me yeah to say because the whole industry no what's the word there. Mentimi for asem nko no so that nenenam ho like I say obi ntimi ne o meye ene me lie no je say on say idi nyina nyame na me nim no yi because nipa na wo ho no matter what is the tie bia nipa be offended. Okay. So we are hwan we are industry now tie na hwe wiase je kwa say bi empayinfo kuku dam krankra ka say tie o mo but omo ye kom say de o monte no but so hwehwe ansam a wo tensem okay then time no na me mfa boganye so an on say fa concert me twa manim abra me ntimi mbrɛ brao e na wo kra wo ma Iti ye keka say bia otumfo na no wo ye Ashtown base ye wo Ashtown ya wo ma Ashtown okay me no me half wa wan ya wo okay na matena from my infancy na matena Kumasi ya matena yo me wo western region okay so me papa me ma memo anyi se mo Boakye UK ha UK ni anyi se oh me ma me papa nya UK me ka ye kasa nti o mu se bi edwa no okay so na me che no ba o ma nwo wo kro ni ya bi ya nwo UK ha be wo me Ghana na de me ba western region de me ba Kanda Accra okay na de me ko Kenya ase okay na mbetete mo Kumasi so nti me lifestyle no watching me chini my explore me ho on me cho ba Kumasi na matena nyini ye hunu WhatsApp na ade nti me lifestyle no na me sa atena hemfie okay nti me mention hemfie no me tena me na okay ye ka nansi akra opem so pia or the men na beto issue the whole Asante region na na e hina wodi ahina che oh wow on Queen Elizabeth na tena akunwa so danta wow 100 plus timatra hemfie minim de so nti na me ka say samra na no mo say
nanka me mo mpaye no se nka na minim nyame a minim nyame a ana se minim nyame kura na ka wo se okahunu kwa afro so fa okay na say okay yen bie ekuru nani that's right because many bigger quiz many a lot of the celebrities akasa concerning in rusem na you hotel can be bigger quiz aka like obia can be is it true say ejuma ne de ye tutia ye ho enro wu na ma menkyerɛ ye movie industry so wan kwa obi de obɛkɔ o wan kwa obi de o be bi no ye tie ne sɛ ma menkyerɛ mu nkyerɛ ma asɛ mama topic nya nkyerɛ okay ye tie ne sɛ ebedu yie bia na etimi yi ne ho sɛ Poleeno interview awɔ no but next year on the be hit okay nti sɛ wo no saa yi ana ebedu hɔ no one pɛ bambɔ sɛ wo ni nyame na nante no one pɛ bambɔ antoto no mayie ana sɛ wo nam kwa foforo bi so no one pɛ one toto no mayie a on be drop you ya rebeti na babo one hwe ye betima ye owo so yare no e break you a you be fix ni powerful yeah exactly that is what happens to me all the time okay but so come out do pick bia na yare abo oh na abomato bebrebe ti J films in that time na J to me kasa otimi na say J nyame hia boy no wa boa me papa right time bia we bia salute J wa boa me papa because then time no otimi chime tran o say na de na ekoso because then time no say me ne kokumenu na ye top ayo J ho no nti me na man kama yese enka fan say me pese me bobodin bi obobo west ye bo west and na wo hwe nsem a me pushi ba na hwe be kokumenu so pushi ba na nke betimi pick fa okay but edu we bia kwaku kasa me ntimi kasa what said so I will tell you man so wo kura na mo ka action na me mahye me ntimi a me tran se no man koyi ti sa me na me wo le dia otete me ti as na me call on se no man koyi ma me na me lo this person de me fa ba bi na so no but I hope say me na no so nante kakra ba fa chire ma me hu se no man koyi no ka che o David na se actors me tutia o na no me no nkofo bi wo ho no ma me so dae e ma sa me girlfriend me no ho so dae hu sa nkofo no ka chire me yes almost in seminar no so no oye onim de oye okay na yen sushi free se na maka che on ti nim de na but they know time no e bia na time no nyankopon penesa because then time no Poleeno me kan okra cho me babru chi ha no se enye sa time no nyame ma metimi de me ho wo industry maka me many so wash too much many na baby can't survive da baby coming menya sika no bi de ba ka me winter did ya me be bia pacho year be na obedru UK crew ba 2015 and I'll be rura UK somewhere March already o ba ne wo trim se me ba akọ ana usi wa adwen pose me be wura mu a me nko biem ba first time in ba visit how they can buy and I'm a coy and I'm an uncle bia business bia me say me ko no bia okay nti jimi here no na me ma say me ba be boom at that times me froze nim no more frame but me no 2015 na sini ngu ye na ngu na na eguba wa ni bia na hu say adele ba so na no ma bi ko course so a na me mpe nipa na me no mo ya adwuma a omo frame me no no ma bi si ya sorry na me mpe na me say ko twa movie bi me ko kumenu azika mo akon ne me ade friend movie ne friends different tokwa okay no Opambour ne the flame we say Obinimo Ebenezer okay say movie no say Obinimo Ebenezer AJ films yes that movie no so no and na if osofo panyi Opambour edome J that's right okay AJ yiraye no that's right okay in that movie no ekofa sembe be e bai nti me no na me wa chi sa me Jones adimane e fe ne say Ivan Dani achi o ma she prison yes I was a cells wow so nti e pekon e be yi o sa me na ma to down so free e fe ne say Accra ba Kumasi e na obehia Mr. Kofi Boakye
Okay. And also who chile no. Say na je ayira sam ne nyanche ne je ayira ye hwe no. Ne yira no that time no engofo ka ne sa so no ana de no see. Say omuna samendo mo na so wa yira. Ti ye de wa yira ne ye keka ho asem. Okay. So what you say? And the movie no so be ba no na aka so obi ni me Beneza the title. Yeah, that time no obi ni me Beneza na e china so. Nti ba sa no ne ye suspicion akwa say ba ya kidnap yes I kidnap no because I mean na obi ni maka say so Beneza sorry opinion Beneza ka say so mo ni no mo say ni din o movie ni mu a o ma ne ba no a won wo ne FM so that mean na FM station New Mercury ana yes New Mercury so I na madam for Roman father no and I offer you yeah nti ba sa no masa na ye dice nti but the free akra ba Mr. DCOP that time that's right no chechi mu kire was what and as ade there memma wa yi ama wako ana okọ ana okọ case ni ko case na say penyin say ya be mu dia o say serve so penyin no letter no mo serve letter nti won so die bufu na case who case na ba na na me so no ni say we be count so you know ya count some me some me kan no kwad na do so che o mo some me ni mo na nam minim sa mem so chief mo ni ade na spirito mo nti wo program father ko program nti sa mo terms no mo de gina isu nyina me na me kan sa terms no so and some ko fia samwa so wa that side and ko fia samwa wa ye ho mo ho ko fast ko fast me kai masa no kese nti o kese na mo ko ya ye patch no mo se obi ahunye na hi se ono otufo na na because me no na me ko ho nti I say na me do information ya for so na me nko ka hwe na me play FM station so offer mo offer you program e free no so offer you myself asem me nim ho hwe okay na movie na ye kutwa no ye ko no the title of the movie no and this ayo odi fon tokwa okay nti e ba ye ko mo ka say obi me Beneza no na me movie for na me ko poster na me sa begin o mo ye poster me da so na me poster nti me ni movie kro me de hu na the same na me ko patch say me pa man go for nyina na go for na sa de awo no ye mfiri obi nti me camp na me wo no no mo mfiri me papa oh the as me cast me see akosi nti mo mfiri me papa nti na my stranded because oti fie onya onko ni masa ena sa na de ame sa mmra ma brochi me so officer de da ho what ase na pa so ho de me cho no nti na ma me be sha brochi ne nyese na nka me be ka oba mdu se menuma bia kekachi the movie se ma ye basa me ba movie se ma ye basa ko fo me frem manya bia din susu a omo adwa nkoku apai machi ase ena ma me hu se no eti between Sini stardom and UK lifestyle man say e ne a den na nka be twisi me mom de abrochi am ba no Poleeno no kro nyankopon nim se nim dia nyankopon manya ehunu a nyame manya ahobrase nyame manya odwo a nyame manya no se ebia na no ofie na wo kase ya kire me dia na kase stardom ba wa hai ba me wa hai de sesi amayi ha to the stand say the entire mesi meyi ha na say menya no ma bia because school kran kaminka kawunya o hete be yes star o he so den kasa nya manu an kamenya susu menya eye sika nipa nu madom na ngunumu na ntiase nya mesuo ahoblase wo dwo no me system na training what system na training me hunu se na yesi ni nipa dili okay no ma bia Poleeno me kan okura jo se nyese bia mjam na mdema no ye yo se pa obi betimi aye de etia no nwia pa no mintimi nya this time menye na se mintimi nyo me de ahye me se menye onye nti se mi wu na se heaven ho a se me ye bia ko eni ho a me mo ka exactly so ho de me cho na yare a ade betimi de yare abome akodi boni bi na me se mefu se mefu kura ho no yare bome a minim se menya obi bone exactly nti metima ko hospital nya yare sa nti all these things na me hu se kama prepare ha ba se si amehu menya nhurumu no menya fie a betimi akwa akoro tum no ma so what you say ba wo fie na wo anya sa nhurumu we bia so me kan onti ase nti the young ones coming e bia say
ebi mu ye YouTube, ebi free, ebi peke na omo drop it. So omo akonya so omo betu kwan a. Obeka hye omo so omo mra. Say wa akonya na pese oba abrochira. Ade ba akwa meka say e ya na age wise account. Okay. Say we a young guy ne ade na say bia be 20 plus na. Beka say obeba na woni nkrata akora obetimi aba. Okay. Because young guy ubenye bi no aware no ne ade ba wa ware wi ana say wo ajapade bi na wo ton ajapade bi na wo ba abrochira. Beka say worth it. Okay. Beka say remember. Okay. They make me a powerful to a person and come catch up and say, Fa, Namiye, the fast review or draw no crack. Etna. The measure on the fat be soon so because me more Ghana now butcher woman so but me back holidays be do her. Musa butcher intimate. Odi can buy. We can't buy Musa butcher intimate. Okay. The pressure me come one. Come back. So entino utumi measure no ho ye focus so se book kura na wo ye na wo ye wa ye efumo dwuma na wo ye Messi bi na wo ye ade bia wo ye ho ye na utumi tiska to na to no ma ya masa obekọ one time prempi nkomo angofo e kan say obi wo Ghana na obeye celebrity a na otukwan a ontimi nya adwuma because oye adwuma na ofere Poleeno so obey star and na so oba broche dia ho ya udi agura on so no we interview kura no hu nipa ma cha na kura enti no wo na so wo to on say adwene no ade bi dem wo so lock no okay so now nkofo na hu mu nyina no fatu du tu tim say unu omu ye pe omo so te se wa adum bi na ba wo na wonye din okay enti omu chia wa no ma ye pe but so obey ho say we big masa omu asa be twetwe okay be shata the crowd won magu ase ama what ase me na say what me to ad papa ma nti no o ya na won no ma ye pe but still no on so no respect we talk to them but we not say be na sigu so basa na say Jimmy for so we also osre wasre we no also osre no and who those things now you go far that's what I can advise am to the ama obia. Now say the new trend like he and then for boy juma on YouTube. Watch go for be YouTube say over YouTube a lot of people ama de bia me ka say na me ye bon the who say the industry no call from no. Ne ye say this is the new trend. Enti ye nyina ye fa ye ho emerem. But say ne ha actor bia or Ghana bia start here dey twaseni dey eba YouTube. The new Kumawood and I said the new Ghana film no any before the say the me hu sesi ya me wa chiri na me hu me de me hu nko no de obi su hu nko and na me ne nkofo bi so didi nkomo about the airport according to artist no amomo wo mo na ade ado de omo kan say ene no sika no omo sika okay first no ye ntwi ni no doso so me no nkofo bebre na me ma kuti bem me na ya no kasa na na boache wo ya me ma kuti abayero because wo na ma kan asem e verbal akura no kan asem aje agreement odi kan ma wo se bia wo na me ma me ma 1000 no the 500 blewa there's a 500 don't 500 so wo be wie no wo hwehwe na esi oh wunua fa asesi ya o na wo hu ni bi there's a juma la ahye me so so ba se to sa me nu Kristo se de make e ba wo dido ni nyina nti wo na abeje de akoba akoma ofie so na me cho wo hu ni fa na agya wo so kasa na pressure na ade so na mcho so na de nyame adon sikan to ba mo nsem so na YouTube no afen se simple na boys no komo amudi ni se a day daily utwa ya na etwa oka nti no so obi a woni da ho na ye pekin kran obi a woni da ho so obo bobla ejina wa so do you say say na easy so be penetrate to become a star than one more time this time they easy kula this time they easy kula this time na tough this time they say kula kuta phone kula na o jejina ho na o kan sem na so hwe na timi e fa manfo a obe star some who said this time obi eye bi nti say ye benya ni ama ono enye easy easy obi eye bi na easy say obi a unique style so the nyame abon ubie mu a unique okay ebe chi amanfo okay so born a unique in kwanya unique a ebe wi amanfo
Okay. Ti say bi a wo line no ye usua obi. To usua obi a emfa because nipa na usua no odi kan agine din awie nti wo ya ye ka say o we dey say onwua line na bia onwua line. The last time I met you one of your life, who make he say statement say not like you be a sebi unim nyame say the we kan ka before no. Now on the train tampe sebi. Who ne say wetimi are brand abe no ho akabineza Dr. Like no. How did you feel? Utimi friend of so? Oh yeah, oba UK. Yeah. Nene di nkomo. No wo sen ko bam ho fie na nka transit. Yeah, ntimi and transit na ntampe no kwa de man tu sebi. Ya nom amma no bi. Nyina ya nom na o se tu nyame kese. Yeah. So na me cho na de me de ne say wa man ho kwan. If you kura no rasne na minim na ye akabineza no new akabineza no. Say the tino kura nka obetwa agu no kura me sure say nke be den say we na say den say nka we convince na me na yi. That's right. Nti me sure say nyame na kasa a chida brand and say masa abrabon say ne fa no na ohunu kwan no. Na yankopon free ba to no so. Do you see him to be like say bia on say oni ngofo bebre aye adwuma onua mo na wofo mo omo ma bagyi din ani din a wagyi anyhow si comport no ho no me oni na hia me hanti who ne say din ni baaye no apejan like me who a waya homa so me use the word waya homa so ana say o brand ho ase comparing to me sorry say me twa me hu no me hu no say eno na odi wo Ghana ho no na odi nipa nam de a ane na nka wa comport hu yi pa honestly speaking me hu no nkoma oni me di ye me hwe me nso se metimi gina achi na me study okay se me ni bia me study se na osini amanfo di nkomo no saa no wo ye ne kire amanfo wa abonten dia ya che wa comport no pa because stardom no so di agro na onim nyame we wutiri we wutiri ma hanta we nkomo na nka me be di yes because say obi be hit because what we game ni match nyame adom hu din ana onya din nye ne se bia obi we din no eye den no nipa nye den no watimi akomport ne ho a obebre ne ho ase because me to be honest yes young for bebre me I'll say on any day say like here one of the people are make us say ye kase will be a celebrity here on found hwa no on farm money bra on yen ho say me ni asumasi nti obi ba me nchen a me ma na gaba na enkomodie mu no aha menim den na wo de be catch obi e bia enne no wo nya din afi no wo nya din ba afi ne yeso no so ba den na be catch na e be ma stardom enwura ne tirima obetime live life freely me de me metime aka achu de mehu bi na meka anya obi de mehu no say oso unya odwo okay na baby a wo kọ on say yesi ye boss say bera bekum abo so no pepere ho okusie ho enkobu na nti wonim baby a wo kọ wonim abusua wo firim na wapẹ nyame nkofo nipa bi a osuo nyame de ho abo especially influence na mfofo na mo kan ho so wo kura wasesa na wo nsesa ya mbewia wadwene tu so ope obi a osuo nyame a odo nyame oti nyame akwan ase okay otimi tufo ade o chia otimi control wanyo obi otimi control na se wa control ho na unim nyame yi a wo ma ho kwan a nti me kira unya din na e wo so ope obi a ono otimi control kakra utim na wo so onya obi control kakra e na wa nso no wo so control mind okay se na hwe baby a wo free ba oh especially he fa no be free ba he fa na me wo na he fa na meko he fa na nyame di mabedru when you know all these things now it tells you where you are going okay who sad na no che wonya nyame tiri mopo no nti wo bre ho ase okay so nti na wo wasa why would one to be so at the concern so wo sa so bukura na ya ho brase okay ni nyame shuro so dem obi a wo be industry bia dem me so don't make nam so tie me a ade ba ko so your ba we be ma nyeja ho rough so ba bia no obi a na ho nipa bia wo wiase bia tusu ahwe wakwan yie na omo mu kitentini ne enti do kuta so so e careful enti do na se nyina kutentini e ko ewu a wo mu kutentini
So what they say? Ukutentina obi. Now do ntina abe twa for bi. Ukutentina obi enkutani ntini. Okay. Nti wo hwa wo so no wanwe obuo. Okay. So enye se wo no ebia ukutantini na wo sa wo enmonyam bi 500 mo line. 500 mo line no se makwa university apon Yeah. ko ye me fanboy ukutantini nti meji obi de nipa na wo ko no hon makwa de unnim ho homa di nachi okay. na oba no so do ho ka unnim ho homa di nachi ebi de ebre nipa ase nti wo ko ni na ebre wo ho ase ebi wo no ma e de oye ne bebre na eba ti so wo sa kwan we ya nana o comport on with those things that yes e bia on for ban entrance say ba ku bi na obehwe ne lifestyle na to na mo a eso wa na ko so what you say ba say wo so obe ye ho no ma bebre ba na gase be kan o ma na be gu oni ma say ama afi obedu ba bi no ntimi nko ba bia enei say ye de wura the industry mo a ma say like mo camp no a can you pull like obetimi asa ajiu de ma say unidin ene ne ye do say ko wurem say ko start YouTube yi bia o ye shoje nga betimi agidin ano de e onyame nsem ono de ko said de menye de metimi aye me ka o de fa no say ye mfa nyame nsem ne nto o modern mo no o a wo hwe wo na wo hwe de e kwa na o de hu wurem but no unu asema make o ma onti ase onyante mase ye tie de say me de me jim hu di say de meti we say so o de me si for da metimi abo okay so ba nipa na wo hwe wo so one na beku say wo ya ade o okay so wo kan fu ho de wait ma kan fu ho chale me ja me brutal ma taxi wa fe no match ye okoko ya ni trim nim say still wa ma taxi ma honam dua no ntimi mfa na nko sa ade okay so ena kasa bi wo ma first ba na mitimi ka and then me friend ntima kakra okay on kan raw sa bi me kan raw sa ena majority no ground boys ne pesa west no okay wo be kan raw no ne ade no so na me cho I want feel more feeling but so me no this time no emma wa chiri maturity nkura na hwem ne papa so o papa na gina TV so no hwede ensem o kekeka bedu ba bi na ofutu okura otu fie kura na nkoyi nti sem bi ho no ma me fra ntema kakra so na mechi ono mi ntimi kan raw sa nti no bia na nkura no so no amu ba na mpem na me style no nti na me ka se nyame ne bekire nyame me de me metimi akam ho se metimi aye ba se bia mkogina ma na me ntimi am perform ne se de me pɛ no ana de nipa bi pɛ no okay matter point nas but say e bedroom mre bia e bia obekɔ Ghana na wakoye bi ana wagya isini twakra oh sini de minya twa unjaye na papa no nyame aboa na makɔ kura bi ase akosi me dan bi ni ade na ma ye me ntosifo bi a me didi ho ni ade na ya frɛ me se bedi a me fan se de me di agro kakra wo me bottom okay ska wo ho me to achi anye se bia pompom so na me twa na to achi anye se pompom no also me say 1 pound 100 pound Ghana say 2000 na 2000 shem to a be start there there kwa 5 times akwa ni din university ni no 500 din so e shem to potwo dey na be kire me ntimi kire ho so na me kire no nti no me begina ho no ma enkomo na me bedi nti me ko na shem betofu kakra gu me kema no ato ma to nya de bia ye na ze say crowd o kwa on fe no say bia o be charge ni sanwa no ebi obi fro say be ye ejuma sa bondage akwa nya na kwa okay so na me kire no it depends the situation says it is. Me ko na me say ma ko na me set up am ye na ma ya wi a na o Poleeno na wa bi wa yi bi na person na wo hia me mo a yeah I just come and help you at least and I'm come the be show one day kwa nya na kwa no be hear chiri sa so hear chiri all right me ne otumfo na ejutwe nkomo I mean enkomo in mashada na my ne say educational purpose yen hwe ne fa mo bra we nye sinifo nko a because waka nsem mebre de o kan say unim nyame a hwe nyame ne fa bo bra ai Poleeno me endorse sa because untimi nna masase so sa akwa asase so ye kan say o pre obeko one day obeko na wa hwe nyame say de o kan so soro wo ho a e ba wakobi na wo hu say o krai ni ai den sa ni aji nana pacho me say o merebre one life metahwe na say o ta kan say also wa down for bi am say enye mehu life be two an nyina wa statue bi ntina me bisa wa down for bi the car ko bo bi e na wa koka
ɛna ne bo fu so wa block you sa asɛm ne how me have me wadamfo no wodin sɛ wo no nim sɛ wodin na de atia ne sɛ I hope sɛ woni nipa kro na waka na kasa ko na me so me mo ne din sɛ ne won so amondi wo bondi anka me so me bondi me de me recommend name aba sɛ dia ye nipa na wo bondi so a me so beti maka na kyerɛ sɛ ya na sometimes no mu nim sɛ wo gyan ne din so e de akosoro nti ya na me mpɛ ne saa na de me ka nyina ne sɛ wonim eduru ba bi na wo ko wanim a wo de wo si de wo twa kwan no onim sɛ na chia sɛ nkofo bi wɔ akira na o tenetene wa sɛ wo fa bɛbɔ nya ble bia na wo sɔfo wa na sɛ obi bi na bɛkyerɛ wade o wo fi onim recently ya me ba atichi me lesson bi on okay na me nwanwa wonim sɛ me wo baba ko fi okay nti me ka kyɛn ne sɛ wonua no wo fi no wo sɛ nti last time me kwa asɔre e pon no bizam sɛ nana do you have 2 wives? I said, no, I don't have 2 wives. But I was keep saying that we have a son in Ghana. Okay. So why do you get that? I meant to answer question. So we need it. Then I know. And I cross 8 years. Mean to me now that I didn't church and I'm saying, "Mama, not to her." Me can't church no because you baby and my church no man. Okay. But this time, all the shelly trimmer. Obo say a good say obo wa member me no na on the meche. Nti dia me pese me kama ni sin nyina na say wo ye nipa na o tu anamo bi na obi kire wo na say o say wo ma ho kwan na say o so betu anamo no it's over to you. Okay. And then ye hunu and then na me no polu na ehunu etimatic city center ye di nkomo. Okay. E kira na ade foforo. Okay. E bia behu me na say bi kura na me tihwem. So me so man masa. Nyame man masa. Na say one two no me ye be basa. Okay. Before strom hanom na we ba we drive na ade. Maybe one ma speedometer na o de ama o say bia ko bia 60 ko 30 ko 20 ko 10 wo ne nim de nti wato sa na ma na se wo no ko broker it me pack o what e bi wo so onya fan nti se wo no wonya kro papa ti se Ghana muti na so wonya akonya na wonya din na wo ye no ma entre na ye no anyankopon adom ya betina broche ya se e ba ko ya betina mo almost 10 years ye onim de ne ye wo achirichi ne ye hu no ma e koso se enye ne ye ka kire on so so nfa because mo sika na me kumo bi ba menye sika akọ pattern enti wunti ya na say meba only le when you free because I say me be maybe akomo na air con maybe now only le when you free oh yeah me chocho le when your body I love you I'm telling you now only the vibe wo krom ha nyina now le for on say me ka say yie bia no say movie no be hit ya e show ono na the show no me na me ne ko ni krom okay eko ye the first year onya ye me na me ko gina ye MC man no okay e man ni krom hemfu ni nyina me kasa kire omu e oni die kwa so se abrante na o ha no nsuo to ana se wo ye nkwan na se wo de ta no ye nkwan a nkwan ne da ta no se bi nom ti se nyankopon ye adom na se lo we tim be ye top krom a o modin yi mu krom ho mfiri mu da so amfa hwe amla mu kura na lewen free krom so free krom be ma di papa nti mo mo papa ma abrante no nyankopon timi di ko duru ba bia mo so nya dimpa okay me kan ni nyina kire ye mpanyimfo no mo ho no mo nyina bo mo nsem ma wo kura na nko ama nko ha me pa den time so no ne ye program bi wo Sports Center okay ma me tu car pai me ba kwa mko fo bi ka na that nti no me no good vibes okay obe high down okro from a friend say magic dying yes I don't call magic dying me some my girlfriend and the cotton flower chase ma wo so dem jenasi dan ka den time na ka me nya da wan ka o me girlfriend na mama na no akọ dem so nko hwe dem sisi ma okay na me uye nipa me tentina what I say tentina na dey be see so I didn't think otherwise because you say oh yeah me body so when they mention nti no say me wa echiri na me hu say mfonso bi ba na me ye kasa koa na say ebia wa mpene sa na say wo say nu nti no onfa ho a nti me ba o me be say me tia nti okoka ho asem e no wa block you o block me wa onfa me call wa okay before no ofa o call me ne bon komo
but okay asem ni wie no ka asem wie no say but won't any response be yeah be maintain response be say na ebi so ohun ko ohun ko no men dey on kwa dem check ya but me pese me tia on say mistake na ba function na ba do ebi a speed also call kwan so I don't know about the case but ebi a wan anye ne sa na esi but say sebi esi awie the only thing everybody me was saying be America say if there is a problem problem need the other thing baby you find a solution to the problem but ebi onu hu ne say nka ni nnuane no ebi afre no tu no for na o de ba bejo ya bi onu ma bi ho no ma menche o sa no ma we nipa bi nya nte ase o say asem e ba bedwom a e kan bedwom okay ena ba kukuom a e ka kukuom okay we no a public issue okay ena nipa bi di yawo nti se me frɛ okukuom na okasa kukuom a the person may not know say obi truthful nti ye twi onim ba na ye ka kukuom asem so ye twi onim o public no the people who may know say oh akoy mo kasa na pa oh mo kasa no ya kasa then ya che kukuom a de say obi si aye no aka ba say asante for baby me refi ha omu ben say bia obi wabusuani ana bia oba bi koye bone wa bonte a ye ntwi nanim wa bonten o je no wa bonten o ba fia na obetwi nanim da bi ye ni nyina na ebi won ma wo ya na bonten we bedwom ebi wo no ma wo chin bedwom ma me na bi wa didi panyin bi atema panyin nanim ma twa to the way do some for some yes some for bi ma bi panyin yo nko no o kasa tia no the moment wo twa no ma me no say yo nhye ntatwu okay na kofie no na akura akasa akosi ade a we no nya say bia me go ni ma menye biem anya de papa ne fie no aka no boko a kire ba nipa no ateatea no aba ka no boko ye wo se ne situation bi e ka how e ka no situation bi a wo se ne sika no me no me kura no hiti sa me hu se obi ba wu no na me nim se wu the beginning be ka no boko ba hu se wu no na me born hit na me kura no e chire na me kasa bebre no me hwe machi na se punchline na na go too far because why say me nipa na ntebo na ma push ni sa and you know, I was trying to call him, although me say about life say me kasa che me nua but me nsu anko fa me kan say ya. And ka me say na kasa say unua. Say asem na aba na wo na me kasa be ya the wo wiem no so beti ba from Accra. Na wonya hombre. And I'm searching na kwan obefa so obehu abusuafo. Because the issue has been happened. I have seen we. Na be. Untimi nya he. It's a problem but you find a solution. You understand it. Untimi ka say abantu udi echi akosi say. So until no obi awante de me kana say. E na onsusu wo edom a ono mu nam. So de me cho nti obi a wo so obesi afa na say nti no na me nka bebre. Nti on that platform no obetimi aka share say bia asem ne de waka ba wo Opambour so ebia minim how I be obesini na aka oh say me nkomodi kura no me nkomodi a make maka no nyina wo maka nyina wo say ka me frɛ no akire no kwan anka de me enya no bone so dabi nye bi da na wo tietia wo tietia obi fa ho de so de apa odi na sa na ablabo e bo no de bone sa wo yesa bo no emwa wo dabi wo yi wakuma mu ka asema he ahohum na mwiase wo se won kasentia won yes o tarnishing image o man bla ba form no dabi wo yes ana wo yes wo ye wadwen se wo de nipa no o kan yemfa no ko tunye ko wie no na wie wasa dabi nyame kura mpesa dabi na wo so nyame na yes ad na wo ga nyame de becha won franch yenye no wasa all right nti Wizzy nana efre wa mesro na wafa na asundwe aba industry ni I mean odo na ye de tena say wantwu be ma aya na ye mpeba eba ne sa na nkofo dwen say ye ne susu jagum but nti sa ba asem bia ni how yesu be ye be kama nana mpacha meja wa mo akọ afutu be na wo de be ma ye aye he nyina de me wo ka nyina ne say ablabo aye boy ene de nyina ye hu echina nko nti me yon madofofuo nyina no ye mfa ablabo pa entena no oba bochira ablabo pa no ya na edodo nnum say Poleeno oba na Poleeno ayiniti so I dreadlocks na bo achansa ma botwist na bo achansa atwa sakola na twist and the wicked guy what them cho they judge people Ghana they judge people by their appearance so them cho na bo acho so I tell that they nyina tete no so okika say no
yen kan sa ɛyɛ duru baabi a yɛ abɛn nipa so na ɔbɛn nipa who the situation so na me kyerɛ no nti don't judge people by appearance. Abrochire na abon say software rasta. You understand it. Ebi abo maso tattoo ne ade. Oh, nti no de meka che obi an say ablabo aye boy. And na ye nyina ye hu. Nti no wohwe ye maame Dana Samoa. Wohwe na ni first one the preaching and then the preaching is different. So na me cho. Akwantu asesa na age. Me understand it. Okay. So de me cho. Nti no nyame ne ye hu ne ye. Na nyame ntra ye. Na enant na kwan so na ete ho afi bone ho di no kura ma ho de metima aka nyina no kura bie e ma ho na ma nipa etimi kutumpon. All right, Poleeno de me so me ka che on say ma odo nya ade kese e ma ai odo ho a na odo onua onye ne bone ai enche ye be Christmas mu ana ene election ha ye nka we answer dey efutu na ade ma Ghana for because 7th year ye koto aba 7 December year o last efutu on election 7 December me 6 December born. Oh wow. Ti ade chi na ye to aba de America nyina ne se wo pe NDC atoma NDC MPP anu ato ama cheda na apɛ na ala na apɛ na no ato ama no no piti pinten bia se bia so se bia nya sam mpanyimfo na ye bɔ mu din nyina no obi anu a se bia so se bia nya do ebia wo na busuam ni ade se okoku ukoye bone na se obi eye wayi a wa obi edi ubone a wa na waye nti enyina emfa ho brase adwo yenkoto aba to aba wi akofie asudwie kroma akra de to aba wonte labi ga abroche de wonte hwe na number cho wo Ghana at this time an ka beto ama on the main just the meeting sa me na me hwe situation sa wo abetina abrochira wo hu system na hwe enkofo manifesto me hwe situation me hwe situation sen kam wo Ghana pa na me hwe a mmom ka me pesi semu se mo Ghana me pesi semu yes go yen paying for no ya show me na hwe MPP ni NDC okay remove from MPP and NDC yeah mo mu nyina mento mo bia okay mo mu nyina mento mo bia and man can and can try different person hwe young guys can shock him what you say I will say akoya cheda ya wo be or very energetic and at the same time watna bruchira woni so watna panyifo bia atna bruchira bruchira no ma me bla ma hwia mbeko school okay wabo ya adwuma no bia na wo se die tuemu mo school crop na won say bala holiday wa bruchira no eno nko na ye bla be warehouse adwuma bla be ya wo sere na be cleaning nko na wo ba school ni ade a wo tika mu bas mo ntia wo madam ba ku bi na se wa wale broni o mi na se hu na se bebo ni di bozu na de na ko hwe na se da bruchira sa woni ho sa me na so na wo mu na se dey hwe because adwuma de card de me ko e ba ya besi intimentia wo enti se wa ba na se wo ko warehouse na se wo gina wo na se suno atonado sa hye oboto na sa ni freeze a ko fie na se obi o toto no ma obetutu ya ma obi so di ya ma na oba na odi pass on ko adwuma o ko na oba wonti awo sa oba na obu ma onwe no ho okay onwe no ho okay tien try the new faces sa what na brochi anya brochi ko bia wotim popapa o so nyame so akoye fe na Trump yeah etuo fa na so kakra moja fa na so ho ye na efe obo Jesus oba to no mayi ono de nkofo yi ni ade etuo ba kwa fa ba kwa so ho a so me mpane sa ade bank oba omoni beda ho so enti no me de mo no me say de me gidie ni nim nyina wo nyame nsem se bia na nyame na atene o madwene na mi pepe oba ma nyina wo nyame nsem yes mpanyifo no monwe ho kakra monwie ho matu kwan mohu akwantu ana ya o we so wo kan de ya o lo so di agura obe kasa na oba krom ha na o de wani bu Ghana anye lo so what na broche chepa na ubu nkompon ko wo chihwe Ghana na o hwe nkofu bi pa o se Poleeno eti se what na grass da akurasi tu gakra eti se akurasi tu Ghana enye fie na dan no bosisi no yesu aye said ye tim sabi ewurem so what na broche cha o
It's also a tea how could you bear the other between Yeah. did not be between. I make it so Monetize say be beer than now. So na mecho by you go bibia obi ku obi minister ko etimi ku ne ehu no de ope wo ku no na go we wo ka so mutu wo say all right, I have Poleeno Multimedia. Make sure subscribe to the channel and click the bell notification so that anytime we drop any video biano obenya straight make sure say UK now or Canada now or US now we send this card there download the link file never send this card use the promo code Poleeno Poleeno Macra.